Jesus said to them, "Truly I say to you, in the new world, when the Son of Man shall sit on his glorious throne, you who have followed me will also sit on the 12 thrones, judging the 12 tribes of Israel. And everyone who has left houses, or brothers, or sisters, or fathers, or mothers, or children, or lands, for my name's sake, will receive hundredfold and inherit eternal life." Reflections on eternal life in heaven. The unfading crown of glory, which has been reserved for the just, is the reward of perfect charity. The faithful servant who has overcome all inordinate affections and is filled with the love of God is ready for the blissful life of heaven, where nothing can ever turn away from the blessed vision of God. Promise of glory. In the lives of the early Christians, the thought of heaven was ever present to encourage and console them amid their daily trials. The same truth and expectation as spurred on the man of God in all ages, because of the promise of final victory in Christ. With the same assurance, Saint Benedict tells his sons and daughters to desire eternal life with all spiritual longing. Hope in the promise. To keep this yearning alive in mind and heart must be our daily resolve, so that, as Saint Benedict reminds us, we may be worthy to enjoy the vision of God, who has called us to his kingdom, and we place our trust, or rather we place our trust in Christ to his kingdom, and prepare nothing whatsoever to him, then surely he will bring us all together in life everlasting. Perseverance. The consoling words of St. James should therefore ring constantly in our ears to incite us to perseverance. Blessed is the man who endures trials, for when he has stood the test, he shall receive the crown of life, which God has promised to those who love him. Also, we should often recall the ardent appeal of Saint Benedict. Let us never depart from under his guidance, but persevere in the monastery until death in the observance of his teaching, so that by our patience we may share in the suffering of Christ, and thus deserve to share in his kingdom. Kindly kneel. Let us pray. Almighty and everlasting God, you freed the man of God, Saint Benedict, from the prison of the flesh and bore him up to heaven to enjoy the vision of your glory. Grant us through his merits the spirit of penance, forgiveness of our sins, so that we may one day share the joys of eternal life with him and all the saints. This we ask of you, through Christ our Lord. Amen. Amen. Litany and prayer to Saint Benedict.
Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, hear us. Christ, graciously hear us. God, the Father of heaven, Have mercy on us. God, the Son, Redeemer of the Have world, mercy on us. God, the Holy Spirit, Have mercy on us. Holy Trinity, one God, Have mercy on us. Holy Mary, Pray for us. Holy Mother of God, Pray for us. Holy Virgin of Virgins, Pray for us. Holy Father Saint Benedict, Pray for us. Saint Benedict, man of God, Pray for us. Saint Benedict, man of prayer, Pray for us. Saint Benedict, father of monks, Pray for us. Saint Benedict, promoter of missionary zeal, Pray for us. Saint Benedict, teacher of justice, Pray for us. Saint Benedict, lover of peace, Pray for us. Saint Benedict, prudent guide of those who err, Pray for us. Saint Benedict, helper of the needy, Pray for us. Saint Benedict, spawner of demons, Pray for us. Saint Benedict, patron of the dying, Pray for us. Lamb of God who takes away the sins of the world, Spare us, O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world, Graciously hear us, O Lord. Lamb of God who take away the sins of the world. Have mercy on us, Pray for us, O Holy Father Saint Benedict. that we may be made worthy of the promises of Christ. Let us pray. God our Father, your Son Jesus Christ promised us, ask and you shall receive, seek and you shall find, knock and it shall be opened unto you. With confidence we approach your throne of grace and humbly ask that our prayers be heard. Kindly mention your intentions or petitions in silence. Prayer to Saint Benedict. O Holy Father Saint Benedict, blessed by God, both in grace and in name, who will standing in prayer, with hands raised to heaven, didst most happily yield thy angelic spirit into the hands of thy Creator, and hast promised zealously to defend against all the snares of enemy in last struggle of death, those who shall daily remind thee of thy glorious departure and thy heavenly joys. Protect us, we beseech thee, O glorious Father, this day and every day, by thy holy blessings, that we may never be separated from our blessed Lord, from the society of thyself and all the blessed, through the same Christ our Lord. Amen. Our Holy Father, Saint Benedict, Pray for us. let us now sing the last two stanzas of the hymn of Saint Benedict.
Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Good morning po. Novena Mass Intentions in honor of our Holy Father Saint Benedict, July 10. Thanksgiving, good health, and special intentions of the family of Kathy Ifurong, Nestor, Mila, Julius, Carla, and Kathleen Ibay, Mr. Ruperto Lita Dumlao, June and Alma Espino, Jeneline Edward Espino, Shoni and Fe Ibay, Baby Baluyot, Mr. Jose Mordes Jr., Nati Lingad, Miss Eva Dabu, Dr. Christine and Dr. Carlota Gutierrez, June Morales, Xavier Quarry, Jerome and Luz Reyes, Marilu and Grace Mendoza, Celia Razon and sisters, Paz Roque, Linda and Feli Bacani, Leonila Fernando, Romana Joel Reyes, Susan Dico, Pining Manapul, Mercy and Tenko sisters, Nicolas Bravo, Zenaida, Jerry and Jenny Paulino, Marilu Morillo, Grace Di Mesa, Lito and Boytan, Millie and Riza Trinidad, Ray and Carla Almenanza, Ligaya, Noel and Lu Nukup, Domingo Lucid Dizon, Justin Dizon, Aida Dizon, Joel Ifurong, Marlon Tayag, Conchita Tolentino, Jane Sadi, Ricardo Lita Dizon, Agnes Bulacsaw, Ruel Panlilio, Glenn Franco, Neth Bonus and Ann Manalang, Sister Irene Gintu, R.C. Borja, Ferdinand Pangilinan, Fair Pabalan, Honorable Mayor and Mrs. Ted Feb Tumang, Joseph Lorenzo, Josefa Garcia Del Zapanta, Dr. Jude Teresa Versosa, Quirino Yap and Sons, Aurora Yap, Rene Co, Benji and Rubico, Jose Divine Tulio, Sunshine Superstore, Didan's Delight, Pines Lagman, Remedios Manalang, Kay Lazaro, Loretta Lynn and Chelin Say, Oblates of Saint Benedict, Mrs. Irene Katibog, Ernesto Nenaong, Engineer Ray Pexon, Engineer Noli Gurley Vitug, Engineer and Dr. Adrian Monet Briones, Engineer Sebastian Pagco, Engineer Jose and Lorenzo Nolasco, Engineer Art Manahan, Engineer James Manaid, Dr. Loretta Howe, Architect Alvin Galura, Parcho na Pamintuan, Yuswiko Sisters, Teopaco Sisters, Chua Sisters, Susan Vitog, Ignacio Family, Mr. and Mrs. Eduardo Guarin, Elenita Panlilio, Kay Boy Justin David and Fry Benedict Soliman, Melba Basilio, Lore Inventor, Andy Bonifacio, Attorney and Dr. Ramil Isquera, Ramon and Oliver Isquera, Cheryl Espiritu, Mr. and Mrs. Miguel Gonzalez, Dr. Letty Yap, Hill and Beth Gozo, Ruby Castillo, Gilbert and Monica Sanchez, Morena Perez, Abelardo Francisco, Ruby Alejandro, Teodoro Sampang, Roland G. Mateo, Ray Cres Tumang, Socorro Kanda, Mr. and Mrs. Alex Menes, Mr. and Mrs. Reynaldo Tuazon, Edgar Josie Dolosa, Alex UC, Ian Eileen Tolentino, William Moore Tolentino, Anne Catherine Parinas,
Dr. John Agsi Yusi, Lon Anisete Dan Olive Maglaki, Den Rosalie Cagungon, Edwina Angelita Pagco, Abel Viring Canlas, Mel Clarin, William Bibiana Query, Aurora Agnes Abad Santos, Brother Aris and Alan Maragon, Brothers Xavier and Kenneth Query, Arnold and Larry Maragon, Jaquelo Acosta Turla, June and Cynthia Siron, Edna Malonzo Pangilinan, Lloyd Mirna Tamanaha, Julia Cynthia Tumang, Ronald Alice Reyes, Melinda Odi, Lilian and Ray Antonio, Let Baby Borgs Bajon Anding and Baxter Kapulong, Milet Ocampo, Roderick Maricarlis Singh, Sabon Dipo, Mexico and Santa Ana, Jobert Sarmiento, Noel Joel Edwin Dairit, Jobel Yonila Fernando, Des and Sonia Villanueva, Juju Lucia Asuncion, Christine Flora Cebolino, Nora Rutan, Geraldine Cabigting, Benji and Irene Miranda, Junta Guinness, Ronnie Meneses, Jesus and Serlia Viray, Fernando Sr. and Tess John Lin, Tess Angeles, Nila Lecanlilaw, Alma Paras, Abelidia Canlas, Elicia Sita Tolentino, Ramon Tito Sadsad, Lini Hipolito, Bong and Pet Santos, Nestor Hipolito, Violeta Matic, Wilson and Paula Linera, Antinero Maata and Delia Olita, Julian Sabiniano Martinet, Dr. and Mrs. Angelito Medina, Mr. Rafi and Dra. Teresa Mapalo, Lazatin Panlilio and Banyares, Perla Gumin, Net and Boy Alquero, Marshall Gloria Macabalug, Donnie L.V. Pangilinan, Ray Susan Malyari, Nonong Gomez, Pine Serrano, Marie Uy, Rico Ann Santos, Agnes Dulay, Zenny Canlas, Sister Fatima Maliwat, Leonila David, Myla Mineses, Darwin Jenny Cunanan, Carding Flor Cunanan, Juliet Maniti, Alex Lito and Bethrel Medina, Messina Cheng Basa family, Dr. Ferdi Jane Apostol, Engineer Jesus Punzalan, Dr. Ads Manalo, Amado Edna Castillo, Lito Carmen Lazaro, Franklin Lilian Borromeo, Edmond Faye Ann Cruz, Baby Supan, Edgar Mendoza, Lourdes Tolentino, Erlinda Bulaon, Charlie Lacson, Nilo Enrico Nucup, Reynante May Sandico, Rusty Consolacion Enriquez, Let and Jeffrey Hizon, Barangay Captain Javier Hizon Jr., Honorable Councilor Ludet Sikat, Sel Martinez, Al and Maricel Manalo, George Dungaw, Antoinette and Shine Manalang, Perseverant Danuki, Maria and Dominic, Lim Cordero, Faustino Rose Fabian, Jesus San Luis, Sita Rodriguez, Tess Manalang, Judge Pedro Sunga, Del Zamora, Carmelita Gintu, Dr. Lizelle Bonifacio, Lolit Laurel, Maring Sison, Elmer Corazon Barrera, Dr. Cynthia Lagman, Dr. Belen Gonzalez, Dr. Pedro Papio, Dr. and Mrs. Mike Rivera, Rolando and Adela Rivera, Eddie Sun, Dan Kapati, Monica Ludi, Ana and Marie Tumang, Violet De Borja, Do Martin Gomez OSB, Jason and Early Manaloto, Rodrigo Glenda Beltran, Honorable ex-Vice Governor Cielo Salgado, Wilfredo and Dinay Guevara, Sister Filomena Tamayo, Joveria Llanes, Oliver Chris Coronel, Jean Gregorio, Eduardo Benrisa, Junel and Elsa Del Rosario, Matfeli Pineda, BG Bang Balenton,
Birthday blessings, Feli Bacani, Honorable Ex-Councilor Ruperto Dumlao, Miel Dumlao, Vicky Lozano. Good health and recovery of Sister Mary Telma Rusiano, SB, Sonia Dairit, Alma Nugut, Nurse Ambile, Donnie Sun, Laura Kepo, Chelsea Austin, Florentina Sunga, Alex Nuki, Glorias Matias. Successful operation of Marites Menez, safe delivery of Paulina Llanes, safety and protection of Jennifer Reyes, Mike and Maydi Torres. For the repose of the souls in purgatory, especially Alejandra, Marshall, Maria, departed oblates, Javier, Carmelita, Luz, Roma, Eloisa, Jean, Sita, Natividad, Mother Agnes, Sister Benedict, Sister Scholastica, Monsignor Constancio Panlilio, Shirley, Manuel, Luisa, Paquita, Reno, Jose, Tranquilina, Reynaldo, Endring, Emang, Charing, Juliana, Agustin, Jose, Alejandro, Pedro, Sabas, Emilia, Maximo, Aurelio, Marina, Nemesio, Sotero, Rodolfo, Rosalio Sr., and Sebia. Mayapat magrasya nga bakpo kay kayungan. Kaniti pong kikatang kapag masusyan pakiabetala namang karing kikatang panalangin ding makatuking intensyones. Pasalamat ng Wilson Bondok and family, Jojo and Dang Pedrezuela, Jerry and Cathy Mendoza, Mark D. Kleiner Bayani. Episcopal Ordination, Most Reverend Pablo Virilio David. Successful Operation, Christia Jean Sampang. Speedy Recovery Daddy, Angelo Bonus, Edna Salvador, Manolo Jaime, Cheryl Immaculata, and Bel Trinidad. Birthday Thanksgiving, Vincent Mercado, Bong Galang, and Virilio Galang. Antimurin ding sablang kaladwaking purgatorio at ding kaladwada di Domingo Senior, Cecilia, Simeon, Cesar, Seferino, Lolita, Faustina, Raul, Marcelina, Mario, Erlinda, Corazon, Felicidad, Rodney, Bayani, Augusto, Flavia, Soledad, Henry, Ulieta, Consolacion, Florante, Melanio, Rodolfo, Gloria, Pelino, Marby, Robert, Diosdado, Amelia, and Francisca. Magkiabetang puking dalit apamuklat.
pampo ng anak, ampo ng Banal Espiritu, Amen. ang grasya ng ginutang Yesu Kristo, ang lugod na ng Diyos, at ang pamakyagom ng Banal Espiritu, mantabay kay kahingan, At kaya kaan timurin, mayapayabak kay kahingan po, morning, mayapayabak po mo. at bispira na po ng pista ng ating mga kapatid na Benedictine Sisters, bispira ng pista ni Saint Benedict. At batang yan ay abebeng matampang ganap kaniting kapag masusyan, aminan talapad pagsisyan din kay katang kasalanan, at anyaran tapa mo ilunos na at kapatawaran ng Diyos. Ginoo, ikayong papakit lunos, karingalanang bitasang alapitan, Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu, Ginoo, ikayong babiye panabilin, karing taong tutuburan mong mikalat, king maya pabalita. Kristo pakalulo. Kristo pakalulu, Ginoo, ikayong babiye karing amanong kekeng sabyan, harapan ding taong lulupig kay kami. Ginoo pangalulo. Ginoo pakalulu, Ing Diyos sa mayupayang tutu, pakaluluwa na katamo, at king pangapatawad, daling kasalanan tamo, idala na katangan sana, king biye, alangangga. Amen. Manalangin tamo. Oy paming mayupaya, king pamibangon ning kay kang anak, ing kamatayan bait ning metong abayong biye. Ing pamaylasang pibatano, binalik ning kapanayan king metong mikasalang yato. Busan mong kapilan man, nakiasi luning pamikasala, kapamilatan ding alang laman a pangako ning lilipas sa tula. Parati kesanang kayagom mo, ban mi pabanalan ning tulami, at munyebyeng lugod mi. Iti adon mi, king kapamilatan ng ginuming Yesu Kristo ang anak mo, ang mabibi at magari kambe mo, ading Banal Espiritu, metong mo king panga Diyos, manggaman king alangangga. Amen. Makiramdam tamo po king amano ning Ginoo.
Pamamasang iba't kinlibro ning propeta Hosea. Magbalik na kayo king ginong kaya kayong Diyos, o memaleneng Israel, ing kaya kayong kasalanan, yang pepasari king kaya kayong pangabagsak. Mibalik na kayo king ginu, asabyan ye kaya iting panalangin. Patawaran mo sana ing sablaming kasalanan, tanggapan mo sana ing panalangin mi, at sambanda ka, anti mo ing pengako mi. E nakebitas ang aligtas ning Assyria, at erake a depensa, ring kabayong panggera. Kapilan man e minasabyan pa, karing idolo. Ikayo rin kaya kaming Diyos. O Ginu, ika ing papakit lunos, kareting ala ng bitasang alapitan. Nga nang sasabi ning Ginu, ibalik ko lakako, ring taong pinili ko, luguran ko la king mabilog kong puso, uling enako mga karela, karing memaleneng Israel, mangari kong uran, king malanging gabon, mamulaklak lang anting ring sampaga, maging matataglayamot, antiring dutong ning Libano. Manyangala at lumabong at maging malagula, antiring dutong a olibo, maging mabanglula, aantiring dutong asedro ning Lebano. Bisan mi biyebiyela lalam ning kakong lingap, mananamlang trigo, at maging mabungalang kalupara, ding mulahan a ubas. Mibantugla, antiing alak ning Lebano. E nanala kailangan ning Israel ding idolo, pakibatan ko la, ring panalangin do, at ingatan ko la. Mangari kong dutong amalabong karela, asalilungan do, king kapamilatan ko, mamungala. Mananunasanang aintindihan do, ring biyasa, ing misulat keting libro, at isikap do karing pusura. Matulid da ring paralan na ning Ginu, at ding matulid atawo. Tutok yan dala, king pamibibera. Dapot mga takidla, at mga sakab kareti, ring palpikasala. Amano ning Ginu, Salamat, King Diyos. ding labi ko ipasyagda ing kapuryan keka. Ding labi ko ipasyagda ing kapurian keka. O Diyos ko, malunos ka kanako, ulining alangkupas alugod mo, ulining maragul mong pakalulu, wasan mula ring kasalanan ko. Ding labi ko ipasyagda ing kapurian keka. Katapatan ko at katutuan, ing kaya kang panenayan, kapman mesana king kaya kang kabyasnan, ining kakong kaisipan. Wasan mo ko at maging maputi ko, maputi pa kaya sa aking yelo. Ding labi ko ipasyagda ing kapurian keka. Gawan meng malinis ing puso ko, o Diyos ko. Ibayume ing pilubluban ko, at katapatan ibiyemo kako. Emo ko tatabi king kaya kang arapan, emo lalako kako, espiritu mong banal. Ding labi ko ipasyagda ing kapurian keka. Ibalik me kako itang tulang, bunga ning pamagligtas mo, at gawan mo sanang mapaminto, kinsablang kaburian mo. O Ginu, saupan mo kung magsalita, at idalit ko ing kapurian keka. Ding labi ko ipasyagda ing kapurian keka. Parangalantaya po ing maya pabalita. Alleluia, 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 Ing lulugod ka na ko, pamintwa na laring amano ko.
Luguraneng igpaku, at igpaku at ako manuknangan kekeyo. Hallelujah. 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 Ang ginuman tabi kay kayo, At keron timurin, pamamasa king may pabalita, agpangkang San Mateo. ligaya keka o Ginoo. Jesus nga nakaring kayang alagad, tandaanan nyo, tutubod da kayo, antimong tupa. Busal di nga song gubat. Sukat kayong maging matalino, antimoring ubingan. Dapat mamulog, antimoring pati-pati. Mingat kayo, uling yarap da kayo karing karelang sinagoga. Ikaladkad da kayong yarap karing gobernador at karing ari, king uli ko, manihayag yu karela at karing pagano ing maya pabalita. Potang yarap da na kayo, karing piyukuman, ay pigaganakan nung naning kaya kayong sabyan, o nung makanano kayong magsalita. Potang datang na yung oras sa ita, miyabye kaya kayo, nung nanong kaya kayong sabyan. Huling di nga manong kaya kayong sabyan, ela kaya kayo. Manibatan laking espiritu, ning kaya kayong iba. Iya ing magsalita, king kapamilatan nyo. Ipanganyayanin ning kapatad, ing kayang kapatad. Makanyan mo naman ing daptan daring tata, karing karelang anak. Lumaban na ring penganak, karing karelang pengari. At papatid dala. Pikasaman da kayo ring sablang tao, king uli ko. Dapat itang manatili ang gaking kapupusan, miligtas siya. At potang lupigan da kayo king meto nga balen, lumipat kayo king tutuking balen. Sasabihin ko kay kayo, ay lakwang halaganasan king obrayo, ring sablang balen ng Israel, bayo ya datang ing anak ning tao. Ing mayap ng balita ni kakatamong kaligtasan. Kapurian keka o Kristo, makiramdam tamo po king umili. Morning. Bakit di pa nangangamoy ang menudo tsaka asado? No? Dapat ngayon na yung kinakatay yung mga baboy. No? Dahil pista ng ating mga Benedictine sisters. No? Kaya happy fiesta na. No? Bispira na eh. Siyempre po yan ay pagdiriwang, pagsasaya sa buhay ng isang santo si Saint Benedict. Sana darating ang araw tayo rin pinagdiriwang ang buhay natin, ang buhay nating naging makabuluhan at naging banal. Minsan po'y meron akong narinig sa radyo, isang nanay na nanawagan sa kanyang anak na naglayas. Bago yon, sabi niya, pinaliwanag dun sa radio commentator na pinagalitan siya ng kanyang tatay kasi alam nitong magulang na pumapasok sa eskwelahan. Ngayon pala, naglalaro lang ng mga games kasama ng kanyang mga barkada. Kaya nung malaman ng mga magulang yan, lalo yung tatay, nagpuputok sa galit si tatay. Siyempre ba naman, no? Gumagastos lalo, hindi naman sila ganun kayaman. Kaya ganun nagalit yung tatay. Galit na galit ang tatay. At siguro sa sama ng loob, nasaktan din yung bata, naglayas. Pero itong nanay ngayon, siyang may malambot na puso na dumulog sa radio station para manawagan. Sabi niya, anak, balik ka na, umuwi ka na. Alalang-alala na kami ng iyong tatay. Pasensya ka na kung nagalit si tatay. No, alam mo naman na mahal ka namin. Ganyan, no? At ang ganong pagsasalita ni tatay, hindi naman dahil sa di ka namin mahal, kundi mahal ka namin. No, gusto ka lang namin ituwid. No? Kaya umuwi ka na. At sama-sama tayo na ulit mabuhay. Maging masaya. No? At sana maiayos mo na yung sobrang lulong mo sa paglalaro, sabi.
So anyway, marami pong ganyan, no? Kung minsan sila nang nagkasala, sila pa yung matigas ang naglalayas. No? Sila nga nagkasala, sila pang may lakas ng loob na parang sasaktan ng damdamin ng mga magulang o kaya ng mga kaibigan. At tunay nga pong nangyayaring ganyan. Pero sa isang magulang, ika nga po, hindi matitiis ang kanilang anak kahit ano pang ginawang masama ng kanilang anak. Darating at darating na hahanapin nilang anak nila dahil lang pagmamahal ng mga magulang ay wagas at tunay sa kanilang mga anak. Ilang araw na po nating binabasa si Prophet Hosea, di ba? Ngayon po, ito pong ating binasa ngayon. Ang Israel ang nagkasala, siyang matigas ang ulo. Pero ito pong ating binasa ngayon, ito sa pamagitan ni Propeta Isaiah, siyang nananawagan sa Israel, balik loob ka na, patatawarin ka ni Yahweh. Ganyan. At si Yahweh naman ay nagsalita, pasasaganahan uli ang buhay mo. Parang ang Diyos pa ang binababa ang sarili para magbalik loob ang Israel. Siguro ganun lagi ang Diyos dahil siyang pure love. Kaya kahit sa atin po, kahit tayong nagkasala hanggang ngayon, kahit tayong nagkulang, siya pa rin ang gumagawa ng iba't ibang pamamaraan para magbalik loob tayo. Kasi nga, ganap siyang pagmamahal. Hindi pwedeng hindi siya magmahal. Kaya pag gano'n, gagawa ng paraan. Sa Israel po, mga propeta. At siyempre po sa panahon natin, in time, He sent His Son. Para ganap na ipagkaloob sa atin ang pakipagkasundo, ang pagpapatawad. Kaya ito pong ating ebanghelyo, nakadugtong din ng kahapon. Ito, ano ba naman ang misyon ng mga lagad, kundi yan ang ipangaral nila. Silang mga bibig ng Panginoon na nag-aanyaya ng pagbabalik loob, ng pagsisisi, ng kapayapaan. Pero, ang paalala ng Panginoon sa mga lagad niya ay maging matalino tulad ng mga ahas. Kasi sabi ng Panginoon, pinapadala ko kayo sa gitna ng mga asong gubat. Mga asong gubat. Pinapadala ko kayo parang mga tupa sa gitna ng mga asong gubat. Alam niyo po, walang kalaban-laban yung mga tupa sa mga asong gubat. Mababagsik, mababangis sa mga asong gubat. Pero tignan mo yung ginamit na paglalarawan ng Panginoon. I am sending you like sheep amidst the wolves. Ibig sabihin, may danger, may panganib sa buhay nila, sa kanilang gagawin. At siyempre, ganun naman talaga. Minsan po, kinausap na rin ako na kung pwede akong makiusap sa kanilang anak na nagluloko. Kasi hindi raw nila ang mga magulang, hindi na maayos ang kanilang anak. Baka sakali dahil ako'y pare, makikinig sa akin ang kanilang anak. Pero sabi ng tatay, pero among mag-ingat ka. Kasi iba yung sinasabi ng anak namin sa ginagawa niya. Mabulaklak ang pananalita. Parang ang bait-bait, parang ang okay na okay. Pero totoo, iba yung sinasabi niya sa kanyang buhay. Kaya mag-ingat ka rin kasi baka marinlang ka. At tunay nga naman po ganyan, di ba? Sa pakikiusap sa mga gusto nating tulungan para magbalik loob, mayroon man loloko. Akala mo okay na. Ngayon pala patuloy pa rin ang paggawa ng kanilang kalokohan. Mabulaklak na salita.
Kaya ito yung Panginoon ang babala sa kanya mga lagad. Kaya maging matalino kayo tulad ng mga ahas na baka malinlang kayo, maloko kayo. Pero higit dun sa malinlang at maloko, alam niyo po yung mga ahas. Sabi, matalas ang pakiramdam. Alam nila kung mayroong panganib. Kaya yung mga ahas, kaluskos pa lang, aalis na yan. Kasi ayaw nila ng mailagay sa alanganin ng kanilang buhay. At sa akin po, dahil lumaki ko sa liblib, no, sa Florida Blanca, ganun ang isang sinasabi na pag pupunta ka sa madamo, wag ka munang dire-diretso. Gawa ka ng ingay. Mag-ingay ka. Bakit? Kasi pag mag-iingay ka, tahimik na alis na yung ahas. Pero pag dire-diretso ka, hindi mo alam, nandun pa rin. Hindi pa siya nakapaganda. Hindi pa siya nakaalis. Kaya napakaganda pong larawan. Para sinasabi ng Panginoon sa mga lagad niya, mag-ingat kayo, may panganib sa gagawin ninyo. Kasi pwede kayong, sasaktan, ipakukulong, papatayin. Kaya dapat maging matalino. Dapat alam nyo kung kailan may panganib. Hindi naman isusulong ang sarili sa panganib. Kaya, ito, at sa atin po, para sa akin, akmang-akma pa rin ito. Kahit po tayo, kayong mga magulang, yan, pag pinapangaralan yung mga anak ninyo, tunay ngang dapat maging matalino, maging alisto. Baka kung minsan niloloko din kayo. O kaya naman, baka nananakit na, dapat alisto rin na huwag mailagay sa panganib ang buhay. Kami pong mga pari, ganun din. No? Dapat matindi ang pangamoy namin kung may panganib. Ang Panginoon mismo, nung nakaamoy din po ng panganib, hindi siya nagkalantad-lantad. No? Siya medyo nag-lay low. No? Kasi nakakamoy ng panganib. So tayo rin po sa ating pangangaral ng pagsisisi, sa pangangaral ng pagbabalik loob sa Diyos, sa pangangaral ng kabutihan, pwede tayong maharap sa panganib. Kaya dapat maging matalino. Pero kahit na gano'n, mapanatili natin ang, sabi niya, ang pagiging maamo. Hindi kailangan maging marahas, hindi kailangan maging mabagsik, hindi dapat kailangan sumabay o tumulad sa pamamaraan ng tao. Kundi mapanatili natin ang halimbawa ng Panginoon, ang pagiging maamo. Sabi niya, tulad ng mga kalapati. Amen. Magsitayin na po tayong lahat. At ating idulog sa Panginoon na siyang nagsugo sa atin para sa kalagitnaan ng mga asong gubat, tayo magsilbing mga tupang nagkikayat ng pagsisisi at pagbabalik loob. Ang ating sasagot sa bawat panalangin, Ginoo, itubod mo keng magobra, king lagyo mo. Ginoo, itubod mo keng magobra, king lagyo mo. Para ka ring sablang tutuburan ng Ginoo, busal ding asong gubat, king pamipasyagda king maya pabalita, parati dasanang ating kamalayan, king panganib ding pamipalaganap kaniti, parating mamulob at mapakumbaba, dapat masipag king karelang katungkulan, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo keng magobra, king lagyo mo. Para ka ring sablang taong ebyasang tanggap, king maya pabalita, hading bansang marahas, sasalangsang kaniti, akilalarasana, king ding sablang tao, kailangan dang mikapamikatagon, makiramdam king maya pabalita, ipanalangin taking Ginoo. Ginoo, itubod mo keng magobra, king lagyo mo. Para ka ring sablang taong tinanggap na king maya pabalita, at inginu dinano sanang katapatan at tetagan, lugod kaya at magsalita king kayang mensahe,
Karing aliwa, king balang paralan, aakit da, ipanalangin taking Gino. Ginoy tubod mo keng magobra, king lagyo mo. Para kaya katangang makatipon keti, eta sa kakalingwan king oras ning kagipitan, king pamikalat king maya pabalita, ing Gino mismo yang munye karing amanong kailangan tamu, king pinandit ay ito, ipanalangin taking Gino. Ginoy tubod mo keng magobra, king lagyo mo. Nginipuad wan tamo yung sarili tang kapagnasan. Oy pangatsubanwa, king pamakirake mi king obra, ning anak mong matad kaligtasan king tao. Antabenan mo kaya sana, king kaya kang lugod. Dinan mo king tetagan mi pasyag, king kaya kang maya pabalita. At kapag sadyan marap, king nanumang panganib, amanaya kaya kami. Itiyadon mi king kapamilatan na mo ring Kristong ginumi. Amen. Ikan tataya pong dalit para king pamagsadya king ay. Salamat ni Daralami, aining kekeng sarili. Paboring altar dinggemi, pamanalan mo sa tuwangwi. Palang paninap, pangis na amin. Palang isipan at takdan. Palang kaburian at kapagnasan. Palang lugod at pamaman. Hinggamat ni Daralami, aining kekeng sarili. Baboning altar dinggemi, pamanalan mo sa yaduan. Manalangin kay pakamalang kapatad, banitin kay katamong daon, matanggap harapan ng Diyos, ipanglubos mayupaya. Tanggapan sa ning Ginoy, tindaon karinggamat mo, king ikapuri at kaligayan ng kayang lagyo, king kaya katamoy kasaplala at imbabilog ng Santa Iglesia. Oy, pamimiglalang, tanggapan mo rete ngayon ng kekang Santa Iglesia, so panakyasan ang sumulong king kabanalan at kasalpantayanan, itingi Karistiyang kaya kaming pagmasusyan. Itihadon mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Ang ginuman tabi kaya kayo, At kaya kang timuri. yat nayo rin puso yo. Makayat nano king Gino. Pasalamatan tayong Ginoo at Diyos tamo. Iti karapat dapat at matulit. Tunay karapat dapat at matuli ding pasalamatan da kang parati at numang karinoy pa, Diyos king alangang gadubos mayupaya. King lugod, kaya kayang lelanganing tao. At inyang mangitulid diyang miparusan. King kaya kang pakalulo, kaya kayang kinabos. Kapamilatan ng Kristong ginumi. Kapamilatan na ring anghel at ding sa blangkoro ning banwa, mit mong kapag mula lang sasambarapan mo. Ing siwa namin makisan metong sana king karela. Kabang kakantarang mit mong tula, ing dalit ning kaya kang ligaya, at ngaming kakanta. Banal, banal, banal kay Ginoo, Diyos mayupaya. With luwing banwa, ating labot, kekang ligaya. Hosana, Hosana, Ingatas ka, katasan. Nuan, 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 yung daratang, nuan, nuan, yung lagyo, yung Ginoo. Nuan, 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 yung daratang, nuan, nuan, yung lagyo.
Ginoo, ano-ano'y naratang, ano-an kinlagyo. Tunay kaping banaloy pa, ikayong panibataning sablang kabanalan. Ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa retingayin king Espiritu mo. Ban para kaya kami manyari lang katawan at daya ng ginuming Heso Kristo. Bayami daong kusang loob, king pamaylasa at kamatayan. Kinwaning tinapit, pepa salamat siya kaya ka. Pira sunay at binyene, karing kayang disipulo nga na. Kanan niya itikongan at kanan niya. Itiin ka na akong katawan, amidawon para kaya kayo. Makanya mo naman kay baningapunan kinuhaning kalis, pasibayang pasalamat kaya ka. At binyining kalis, karing kayang disipulo nga na, kunan niya itikongan, minum ko kaniti. Itiing kalis ning kanakong daya, ing daya ning bayo, at alanganggang tipan. Ami bubu para kaya kahit para karing sablang tao, banketa, mi patawaran na rin kasalanan. Dapta niya iti bilang kapigaganakan kanako. Ipasag tayong misteryo ng kasalpantayanan. Gaganakan mi oy pa, ing kamatayan at pamanyabi ng may biyan ng anak mo, narami kaya kaiting tinapi, ning biyating kalis, ning kaligtasan. Laining pasalamatan kaya ka, ing pepalyarian mo kaming matampang talakadarapan mo ban sumuyo kaya ka. Mapangbabaming pagamuha mo, king ikaming ansanang misilusulo, king katawan at dayang Kristo, tipuna na kaming anting metong ning banal espiritu. Ganakan me oy pa, ing Santa Iglesia mong makalaganap, king meto yato, ban may ganapya king lugod. Kambe ng Francisco, kaya kaming Papa. Ati Florentino, kaya kaming Obispo, ading sablang pari. Ganaka mo na naman di kapatad ming pepaynawan at maninayang subling miye. Ading sablang may ang una biye. Tanggapan mo sana, king maligay mong harapan. Pakaluluan mo kengan. Gawan mo kengang karapat dapat magkamit king bialanganga. Ban kaya benang Maria, imbirhendo ng Diyos. Kambe ng San Jose king esposo. Kaya bering apostol, ading sablang santo, at inupad kimalmong kaburian, kikakabaning panahon, puryandak at paligayan, kapamilatan ng Jesucristong kekang anak. King kapamilatan ng Kristo, kamben at kaya, ipangmayupayang tutu, kagumning banal espiritu, pupuryandak at parangalan, manggaman king alangangga. Mapamintuking amanan ng talapangabos at miyubog kibalal ng tulo, nga tamangin ng mangangas manalangin. Ingado
Igabos mo kami o Ginoo kisablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panawon mi, ban king kasopan ning kang pangalulu, parati kaming mikabos king kasalanan at biligtas kisablang kaligaligan, kabang maninaya kami, kambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. O ginaming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan nalakwang ko kaya kayo, ing kapayapan ko babiya ko kaya kayo. E mo sana babalik doon, di kaya kaming kasalanan. Anong lawin mo yung kasalpantianan, ing kaya kang iglesia. At pamayapan mo yung pambilugan, agpangking kaburian mo, ikang mabibiyat magari manggaman, king alanganga. Amen. Ing kapayapan, ing ginuman tabiyasan, kapilan man kaya kayo. At kaya ka timurin. Ayan pang tayong yung waganing kapayapan, king metong at metong kapayapan, kaya kayo po, peace. Yung kordero ng Diyos, ay minalako king kasalanan ng yato. Noon tamang may yaos, king apunan ng kordero. Ginoo, ek matampang tanggap kaya ka, dapat ikasmay nga mano mo, kumayap na ako.
iuran, mamungag naman, magyayain tao. Karen pong kaya beming sisimba, king live streaming. Siklaw tamo po ban pangadyaning dapat ay espiritual ning pamakinabang. Itamongan po, O Yesus ko, sa salpantayanan ko, king atsuka king kabanal-banalan a sakramento. Kaluguranda ka, may git king sablang bage. At pagnasan ko, ing tanggapanda ka. Dapat pauli na ninyening pinandit, era kaya tanggap king sakramento. Umeka mo man espiritual kening puso ko. Kakaulanda ka, bala mo wari, at syuka ka rin. At pakisan metong keng lubusan, ing sarili ko keka. Emo sana ipaintulot kapilan man, ing mikawani ko keka. Amen. Amen. Orasyo Emperata, itamungan po. O Diyos ay igpami, lalapit kami keka, kaniting masipit a pamangailangan mi. Adwan mi keka, ingkambilan at ingatan mo kami, laban king COVID-19. Ape pasakit na, at may kamate na karingdakal at tao. Ipanalangin mi ngang tabayanan mula, ring taong mitutukan manintun panulo, para kaniting sakit at mampat king pangakalat na. Kambilan at ingatan mula ring doktor, narsis at ding sablang lilingap, karing misalunan. Ban makasuyo karing masakit, kambening belwan at masabal. Ipanalangin mila retang miyawa na, kumayap na lasanang malalagwa. Ingatan mula, retang lilingap karela. Pagkalaman mula nga lananggang kapainawan, detang mengayaw na biye. Pagkalam mo kaya kami, ingrasya mo, kaniting masakit a panahon. Ban magobra kami, para king ingakayap ding sabla, at ban makasaup kami, karetang atsu, king pamangailangan. Ipaniga po mi keka, ing patuknangan mo na ing pangakalat niting virus at ing pangakabos mi, karing takot mi. Pagkalam mo iti, king kapamilya taning ginuming Jesucristo ng anak mo, ang mabibiyang pon mag-ari kambe mo, king kametunganing banalay Espiritu, Diyos, manggaman king alanangga. Amen. Lalam na po ning kayampunan mo, magsakdal kaming magkanlong, o kabanal-banalan ay induning Diyos. Emo sana pisawili, ingaklis mi keka, king kakulangan mi. Nune, bagkus mo kami ikabos, king sablang panganib. O maligaya at kanunwanan a Birhen. Amen. Birhen de los Remedios, induning kapaldanan. Ipanalangin mo kami. San Rafael Arcangel, Ipanalangin mo kami. San Sebastian at San Roque, Ipanalangin niyo kami. San Lorenzo Ruiz, Ipanalangin mo kami. San Pedro Calunsod, Ipanalangin mo kami. Santa Rita de Casia, Ipanalangin mo kami. San Agustin, Ipanalangin mo kami. Santa Monica, Ipanalangin mo kami. San Benito. Ipanalangin mo kami. Manalangin tamo. Oy paming malagod, kapamilatan ding kalam, api sulusuluan mi, patawaran mo rin kay kaming kasalanan. So pan mukeng miwas kareti, king paintungol, at paintulutan mong pagsilbyanda ka, king mabilog ming puso. Itiadan mi king kapamilatan ng Kristong ginumi. Amen. Bendisyon ang tala po, rating kaya rin, kaya katang kapatada, madre.
Our help is in the name of the Lord, who made heaven and earth. I bless and exorcise you, oil, medals, and other religious articles by God, the Father Almighty, who hath made heaven and earth and things that are in them. May all the power of the enemy, the entire diabolical host, all the souls, all the illusions of Satan be removed and expelled from this oil, that it may be conducive to the health both of mind and body of those who shall use them, in the name of the Father Almighty, and of Jesus Christ, His Son, our Lord, and of the Holy Spirit, the Paraclete, and in the charity of the same Jesus Christ, our Lord, who shall come to judge the living and the dead, and the world by fire. Amen. Let us pray. Almighty God, giver of all good things, we humbly beseech Thee that through the intercession of Saint Benedict, Thou wilt impart to this oil Thy benediction, in order that who use them and earnestly strive to perform good works may deserve to obtain health of mind and body, the grace of sanctification, and the indulgences granted to us, also that may endeavor with Thy merciful help to escape all the snares and deceits of the devil, and may be able to appear holy and stainless in Thy sight, through Christ our Lord. Amen. Ang Ginoo mantabi kay kayo, Kaya kang timurin. bendisyonan ako ng Diyos sa may payang tatu, ang iba, ampon ng anak, ampon ng banal na Espiritu. Amen. Mayari ng kakatang kapag masusyan o meta ng ini, king lugod at kapayapaan ng Kristo. Salamat, King King Diyos. Diyos. Las namin inyagan, in pamiguan kawan, bendisyon ng kalituan, at katayang kamakalan. Amalo ang makamalan, amalo ang pagkasalan, Rosaling karalunduman, yain ka paliwala. Nakalpong salamat, Maya Poros Kekaingan. Magandang araw po, maraming salamat. Ingat po kayo sa paglabas. Maintain physical distancing at all times.